riasso 10 Muharram ipasu Nabi Yunus poli riwatan na balewe ipas selama poli Allah Ta'ala. Ungkadon na baca Nabi Yunus iya to na dong ko ibaca ye mancaji sabai insyaallah na pasuki Allah Ta'ala poli susah engka inret tak marat di tawaja engka susah tak poliki ya ku iya le amalkannya insyaallah akan mudah bayar hutang insyaallah na pasuki Allah Ta'ala poli risusah tak sebagaimana Nabi Yunus ipasui poli riwatan na balewe aga na baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya na dong ko marepa ilay baca mancaji sabai ipasuk poli susai angken retta insyaallah malomo iwaja napasuk Allah Ta'ala poli susai poli risai dari keruwetan hidup seperti halnya Nabi Yunus ipasui poli riwatan na balewe ipasui poli susai na sebab iya dong na baca maka silat dak tu yang amalkan terutama di Purana As-Sara matajat-tajang buka puasa menunggu waktu berbuka bagus diamalkan. Ini mereka ibaca napa makanjak kita ambil selawat perbanyak selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.